ikintu twaririmba amaraso ya Yesu, nimba ikintu twavuga amaraso ya Yesu, niyo yonyine atigira atagaciro yonyine. Amaraso yawe Yesu, amaraso iwe iyanyeza rwose, ntacyo mpagukira amaraso y'umukiza, icyo meza kw'ibyaha n'amaraso yawe nta byanje byo ntunganya, n'amaraso yawe Yesu, amaraso iwe iyanyeza rwose, ntacyo mpagukira amaraso y'umukiza, ni wewe nizigira amaraso yawe Yesu, niwe umpa amahoro, amaraso yawe Yesu, amaraso iwe iyanyeza rwose, ntacyo mpagukira amaraso y'umukiza, utazirira cyane, utazirira cyane amaraso yawe ndagushimira, nami ndagushimira amaraso iyanyeza rwose, ntacyo mpagukira amaraso y'umukiza, amaraso iwe iyanyeza rwose, ntacyo mpagukira amaraso y'umukiza. Imana ibahezagire, nimba ikintu twaririmba amaraso ya Yesu, nimba ikintu twavuga amaraso ya Yesu, niyo yonyine atigira atagaciro yonyine, niyo atigira atagaciro, impunzu nziza zirata agaciro, amazu meza arata agaciro, ariko amasizo nziza mugabo urashaka kuzogaruka mu myaka ibiri nyuma ukazoba ati ya nzu urabona caragiye kubera ata agaciro kera, kuzoba wabonye izindi nziza cane ziruta. Hari umuntu yigeze kubaka inzu yagiye Bujumbura kandi murayizi, reka murandeke kuyivuga, usanga ari inshuti
yanyu kandi n'izi inshuti yawe inshuti yawe arayubaka icyo gihe umuntu aciye kuri iryo barabara abona ari inzu nziza y'igitangaza kuri iryo barabara mu gisagara inzu nziza y'igitangaza kabisa abantu bose bayigira ko referanse ngo ko yanzuye hahandi mugabo inyuma y'imyaka 2 baca bakayita inzu impande inzu rwiza bituta kabisa rwiza cyane ku ruhande rwo haruguru ku ruhande rwo hepfo baca bakayita inzu nziza cyane urera yayindi kameze muri zo kagakoni kameze gutya byose batagaciro nagitenge ucambe iki gishasha wabona ateka kasana sabona kwa mbere ubwo uyu munsi ucambara ariko ateka yambere ico wazana gahagusenga bose fati kuranga agateke keza bamwe badafise agasatani batubwira udafise agasatani abona kubona cyangwa ati kurabira wambaye agateke keza mama udafise agasatani ubwo uyu munsi ucambara ugiye kurima kubera byose bisirata agaciro amadolari arata agaciro amayeho arata agaciro zahabu zata agaciro turafise ikintu kitata agaciro amaraso ya Yesu naho urakoze ibyaha bimeze gute ayo nata agaciro uza gupfukama ngaha akamusengera akabwira ngo amaraso ya Yesu arakonjeje gataha kumva muhagire amaraso ya Yesu arata agaciro ayo yaratwonjeje n'abandi azohuza n'abandi azoguma boza azoguma baharira azoguma boza nayo yonyine iyo twizigiye yo tutarafise tuba tugowe kera mu byaha byaratwikirwa kuko yari amaraso y'inyuma y'intama bigatwikirwa bikama wahari n'ikindi kimaze c'amakiza kikavyibukiriza ati abakoze ibyaha n'ibi kikaba kivyibukiriza ariko amaraso ya Yesu haleluya Mwana Satani igikorwa ciwe yitwa umumarikizateur araturega amarika atwakiza amarika araturisha hari igihe wihana neza ngaha kandi no kuko wihanye neza ukumva ko hari umwana Satani kamwe karakwakiza kakubwira kutahari kamwe kakwifiza bya bindi kuko ni kameze rero umuntu akamwe karasenga umuntu akamacuta kwega Mana urabona nje kurati niko twigishije kandi ni byiza kuko umuntu abamutoza kuri mazi nyine yasenze n'amufarisayo ndavuga ngo Mana bazi ko n'umunyavyaha n'umuntu akimvira ni kwicana kimwe warakoze ukumva kumerewe neza ukiza gusenga ngo Mana bazi ko n'umunyavyaha niko twize Imana ikisa kuzungura dosi ikaraba dosi yawe ikaraba umunyavyaha wahewe ko mbona dosi yawe yera neza ukaronga ikaraba nawe uri kurabira ati Mana urabizi je ndi umunyavyaha wazikundana gucumuye ko ndaba ndiko ndagucumura ko Satani akaba karakwakiza ate umunyavyaha nyene uzi bya bindi wakora ati Mana urabizi kuri ko ndaba ndagowe Imana ikaba dosi ati none ko imana dosi yawe yera urupapuro dosi yawe yera Imana ikijijira kijije Imana ikwejeje kwejeje uzosubira kwibutsa nk'abantu twe twiguma tuvuga ati ejo waracumuye ko uragarutse tige ejo waracumuye ko uragarutse Imana ihariye irahariye ugasanga umuntu yamara kariya kiza na Satani kamwe karamwakiza ariko amaraso ya Yesu yatwojeje atemba na byose Yesu nabahize turashimira Imana hari Imana twe tugira byinshi cyane hari Imana kandi ziko turezwe kandi ziko turakizwa hanyuma tuzoje kucu dushima Imana ko yatugiriye dushima Imana ko ibintu twabimenye dushima Imana ibintu ijambo ry'Imana yabihishuye twebwe abantu batoya ibihisha abantu bahambaye n'abandi ngo bacitse abanyacubahiro naho barashobora gushika mu banyacubahiro bw'ibintu bikaba byarabahishijwe ahantu twagiye gusenga tugiye gusenga bwo mugasekebuye hari umuntu ahambaye rwose umuntu ahambaye ubona kabisa bose yaje mu modoka nziza ameze neza mugabo ibintu navyo yari yarahishuye aza gusenga afise kaka votesa mu gifaransa nakabona kamufata kuki niko yazanye gusenga hanyuma akoze Imana nk'uko aravuga ati turirimba indirimbo 152 Imana kujya nyine bavuga mu Kirundi abantu bacazingura bakaririmba banezerewe mu gitabo ariko araririmba wa mutunzi nawe acaza kurondera mekanye kavotesta bagiye kuririmba akazingura ujenda no bitanazirizo ndirimbo akaza akazingura akabura ubundi umuntu akamufasha terega
iyi si indirimbo ati kantike niyi ati niyo ari kantike igitabo cyo guhimbaza Imana ni iki ati ako kawe bakita Nouveau Testament ntabyumva igituma nawe adashaka ko indirimbo ijana na 52 nako katabukira kandi ari umuntu afite amafaranga byahishijwe abahambaye zo n'umuntu wahariya ati turirimbe n'ibitana kabiri turirimbe ukovu turirimbe agaswahili atasha yigeze yiga tuzungurire muri Matayo acha tuzungurira muri Matayo ubwundi ati muri Matayo usanga hariya mu gitabo cyo guharura bavuze mu bitano bavuze muri Matayo byahishijwe abahambaye n'ubuntu bw'Imana Yesu abahize yitwa Botoye muziwe nawe abahungu kandi abakobwa tuzobarona kandi yaritubwiye ko tuzobarona twenge badusisiza umukobwa ko anagira gatatu turazitsira turamwita n'amazina y'umukobwa bagiye kutumurikira basanga n'umuhungu asanga n'umuhungu twagiye kumusengera kugira ngo azabagira amaniyeri y'abakobwa kuko twabona mbega ubuzima tutari twabyizeye izina rero aho umugenzi wacu ifanya abagenzi bacu bacari dutwara izina ry'umwana w'umukobwa bari barinze rero duhetse saca ducokoza tuva mama queen muri sawa turacari bato ibyo mubona parike ibigeni cibwira mwari mutima ariko aramwigiye tumwe basamira abantu nibyo nkora harimo gutanga akadi kandi harimo no kuyishutsa tuzobaha mugabo kandi tuza no kubishutsa ariko ikintu kibabaza ni kuza kwishyuza mwene data nibutse kandi abikora ariko igikorwa neza cyo kuza kwishutsa ushikiriye mwene data ukabanza ugasenga ati mwami Yesu amushimiye ndayikora mwene data tuziturabazima tubona tuzigama tubimanure natwe muri aka kanya tuba tugiye kuganira byose n'ibikuta mwene data tubanje kubishutse biba byoroshe mugabo iyo umuntu afise iyi banki harimo byaramugoye nta muvezi ufayirimo barabigire gushaka kumwakompanya kandi bikagenda neza harimo umuvezi ufa n'urugorana nyine nibyo namukije ibyangombwa tuza tubaha amadeni nimwe yari azoba ari byiza tuzobongera imyaka 2 na 3 gushika mu zo abantu bahambaye mubeshejwe n'ukuri mugabo tutatumiha azoba ari ukuri hari umuntu adushingiye intahe yari adafise umwana nakimati kumbe kakazi dukora Imana irakazi yari adafise umwana baramara imyaka myinshi irenga 5 badafise umwana hanyuma bari baheraniye ibanki bariko barasenga bari mu rusengero bariko barashimana baririmba n'abantu bakunda kuririmba Imana ikimubarira umugabo ati umunsi uzoheza ku ishuri ry'idini ry'abana niwo munsi ubanza ndamuhaye umwana kubwira madamu wiwe tubazigira Imana barira muri neza ku ishuri ry'idini ry'abana muri Imana izocika umwana caravuga madamu arabikenya ati ukuntu kuvangirwa ati by'abana n'amabanki ubu bicangafite kandi bumva ari byo n'ukuri by'amabanki n'iby'abana ntabwo bicangira mugabo arihorera aracarangira Imana kandi babiri ikintu Imana yizisezera ishiraho n'uburyo bwo kwishitsa n'ukuri Imana zo kujya dusabana neza n'umunsi n'umwe niho mundira Imana hari possible zo kujya dusaba n'umunsi n'umwe kuko umuntu atafite ubushobozi yari yaretse kutaririha atabishoboye byari byase ko ari nta mugabo uvuma nta muvezi ko yari Imana ishimugurira ibiraka ararumva iraka aramuzi ararumva iraka yamara cyarabona agenda arariha ideni rya banki ati umunsi naheza kuriha amahera ya nyuma ati madamu ntabyo yibuka ati niwo munsi barafashe madamu tutwega kwa muganga ati twese dusanga urubuto munda madamu uza n'imodesha ubu barafise abana
ndagashyira kuri statut ndakandika ndakarizuma ndavuga ati hari umuntu ndamushaka ifoto umuntu ko twifotoreje tu umuntu yaronse umwami mu myaka 5 aruka yaje kuri kineri rya banki ati bantu ni banki ati bantu ni banki ati murakata amasezerano yanyu mwiyandikishije abantu baje bahore gufite ubwoko bw'Imana ahandi urumva mugabo ati kaje Imana irayizi Isaiah dusome amajambo y'Imana yavuga ko twashaka kuri twariye kabisa twariye tugira ko bikeya Luka 5 murongo wa mbere gushikana ku murongo w'icenda Luka 5 murongo wa mbere gushikana ku murongo w'icenda harushe Yesu arobesha ifi nyinshi nuko ishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana yari ahagaze ku musenyi w'ikiyaga c'i Genesareti abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga ariko abarovyi bari bayavuyemo boza isenga atambukira mu bwato bumwe bwari bwa Simoni aramusaba ngo abwize yuve ku nkombe gatoya aricara yigisha ishengero ari ku bwato ahejeje kuvuga bana Simoni ati igira mwibenga utere isenga zayo urubi Simoni aramushaka atega mwigisha twakishije ijoro ryose twabishe twafashe ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera isenga nabigize bari bufinyishe cyane isenga zabo zigomba gucika bakura abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze bafashe baraza buzuza ubwato bwombi buragomba kwibira ariko Simoni Petero abibonye yikubita imbere y'amavi ya Yesu ati vaho by'umwami ko umunyabyaha kuko atangaye n'abari kumwe nawe bose babonye ifi barovye Ezekiyeli 17 murongo wa 4 Ezekiyeli 17 umurongo wa 4 Ezekiyeli 17 umurongo wa 4 turashaka umurongo w'icenda Ezekiyeli 17 umurongo wa 4 turashaka ku murongo w'icenda murabizi handitse uruzi rwo mu rusengero murabizi nyine bagiye barabikora mbere yarubonye Ezekiyeli nagira bweretse ariko dore ku murongo w'icenda dore ku murongo wa 5 dore ku murongo wa 4 dore ku murongo wa 4 arongera apima intambwe igihumbi anjabutse ayo mazi agera ku mavi arongera apima igihumbi arayanjabutse amazi agera mu kenyero hanyuma apima ikindi igihumbi abaruzi mushobora kujabuka amazi yari yuzuye yarasigaye ujabuka rwoga waruzi toshobora kujabuka maze arambaza ati mwana w'umuntu mbega ivyo urabibonye maze arangarukana tujana inkombe y'uruzi iriko ndagenda ngize gutya mbona ku nkombe y'uruzi hari ibiti vyinshi cane hakurya no hakuno maze arambara ati aya mazi atembera mu buseruko azomanuka mu kiyaya araba ari ndashika mu kiyaya ngaca umunyu niyashika muri ico kiyaga azokiza amazi yo muri ico kandi ahubwo ruzi ruzoshika hose ikintu cose kizima gikunda kunyogomba mu mazi kizoshobora kubaho kandi hazobamwo n'isizi ry'amafi menshi ayo mazi yashitseyo kandi amazi yo mu kiyaga azokira ikintu cose kizima kizoshobora kubaho ahubwo ruzi ruzoshika hose Yesu abahenze rwose urundi murongo umwe tuya turangize tujye turawuretse turaza gusoma urundi murongo umwe wonyene hanyuma ca turangize amajambo dusomye muri Luka ngene Yesu yarobesheje ifi nyinshi ishengero ryari korera kubanda yumva ijambo ry'Imana yari ahagaze ku musenyi w'ikiyaga c'i Genesareti abona amato azitse mwabisoma bariko bararoba umwuga wo kuroba murabona ko ba Petero bakora Yesu bahamagara basanze ko iki gikorwa co kuroba kandi kuroba nibaza yuko ari igikorwa kirimo amafaranga kuko n'ifi babona ko zizimvye abantu bajya gafi kenshi bari muri wa mugwi w'abantu bahambaye tari muri ryo mugwi w'abantu bahambaye nibaza yuko umuntu akarya imwe kuko karazimvye murabibona akakeke karazimvye kari ku meza z'abantu bahambaye iki gikorwa ba Petero carabahesha amafaranga kuko bagikora nk'umwuga wabo
aha rero bari bazindutse banza kuza kumviriza inyigisho, barabanza kumviriza inyigisho za Yesu, hanyuma baca baragenda gukora icyo gikorwa. Bagiye gukora icyo gikorwa bararoba barabura, bararoba barabura, barabora bararoba barabura. Icyo gihe Yesu yari yabanze kugana gatoya, ibyo twarabivuze ko ari igihe Yesu azarugara kandi akabikora mu rukundo rwiwe. Yari yugaye icyo gihe, kandi ari igihe barabavuga abantu bazi ibyo kuroba ngaho ururimi rya nabyo munsi cyane, kuko nako Tanganyika hariya nyine ariko ibyo baratubwira ko mazi sinzi bagakuriye kandi kari karyoshe. Yesu arahetse. Hanyuma bariko barakora kino gikorwa cyo kuroba, hari igihe baba bavuga yuko barabugara ikiyaga mu kigo kanaka kugira batume ifi zibanze zikure, bakabanza bakugara uwo mwanya ati ifi zibanze zironka umwanya wo kubanza gukura. Rero ngaha mugabo Yesu yabikoze abibona, yari afite abantu igihe cyose bagiye gutera urusenga bararoba, igihe cyose bagiye gutera urusenga bararoba, ateka mbaze n'ubugari gatoya naho nyine ikiyaga abanze bawunywe. Navuga ati Yesu ndagushima ko igihe rimwe rimwe azarugara, kuko yokwama yugura umwanya wose twibereye mu bikeke gusa, twibereye mu bikeke. Hari igihe twagomba twivugira ubutumwa bwo mu bikeke, tukibwira hariya mu ndagara n'amafi, mugabo ndashima Yesu ko ahora yugara. Yesu ashima. Nabajije bene data ati mbega bene data mwebwe, igihe sitoke iba yuzuye umuceri n'ibiharage n'amakara n'ibiraya n'amavuta, no kuri konti hari amafaranga utatibura ndajya gusura icyo nshaka, ati umwana ndamurira minervare, nta kibazo naho umwana avuga ati minervare, ati ndayarya nta probleme, ati mugenzi antembera kugurira agafanta nta kibazo, ati icyo gihe murakiza tegome. N'ikindi gihe muri stock yaba hugaye, atakintu na kimwe giherutseyo, kuri konti atakintu na kamwe kariyo, atakantu utabona yategereje bizogenda, ati nehe musenga. Nehe musenga cyane sa yo habavye twese turi bamwe kuri naje nuko kabisa. Cyo gituma tudashima Imana Yesu ko azarugara rimwe, sivyo? Abasinzi kuvuga ngo Imana ko naho nyine harababaza, aho hamwe yugaye kweri, iyo yugaye ikiyaga cyo, iyo yugaye ikiyaga hari n'abantu, iyo yugaye ikiyaga kwema amashi y'amakozi tasakabura mapwe ukataha abana agasashi ugataha mukuwe barabwiye icyo twasenga Imana kuri abagazira duha amahera abandi duha amahera abagabo, we namwe abagore uraza kumusema ko tuba mu by'urugo ni sawa ubwabo, kuko Imana yarigeze gutyo nyine. Utashe vraiment sitiko ndabesha, iyo ntashe ahubwo baraza barakunze batangura kujya muga reflexe ya mbere batangura kuramba ntoki, papa wazanye iki, babonye atana kimwe fa kudibaza bashuwe bica bigabanuka. Muga yabonye agasashi, papa tumukumbuye hamwe neza, agasashi bakabonye rero papa muri sanga papa uko bakabonye, mugabo no kuri sitiko ndabesha iyo batakabonye acana abaza bashushe cyangwa kutabata kuri abakabura cyangwa muraki wazanye akima nazanye turasenga abagabo manza dama musi umwe twari ngoba by'Imana baza kumusaba sasa cyane cyane sinzi ko yari bari microphone ikirita tugira payment bari baduhebye kazi. Hanyuma hariho uwo tuvukana atari no mu Burundi, nawe afise amahera ndamutoreza ahantu ashaka guca ndamurungikira, ndamutoreza haba bishobotse na mwenda yavunjisha mu tudorari ndamurungikira byakoresha mu gihugu ari ico ndagira Imana ndaronka ibanki ivunjira utwo tudorari ndamutoreje abantu nanje ndivuri acaranyemerera ndavunjisha ako gasare ko bategura utudorari amaze ndavunjisha nyine ahandi bavuca mu gihugu. Hari kuwa gatanu nakoze iyo operasiyo ndabikora kuwa mbere ndayabundikiye, kuwa gatanu murabyumva, kuwa gatandatu haracamo ku munsi w'Imana. Icyo gihe mbere nabifise sandorari yiwe na sandorari yiwanjye, sandorari tuza kabundikira amezi ako gasandorari kanje nakora avunjishije tuza ndavunjisha tuvunjisha twa nk'amarundi aje gusubira harage n'umuceri birengarenga nyine n'amavuta
hanyuma twicaye mu rusengero ari dimanche agiye bikite Frankfurt ubundi usanga urabona ayo nanjye izina rya Yesu ati none agasare kanje kose gakompleteshije muri aka kabonda kugira tujye gusoma ati none twibivuye ku mana kwe ati hama bajye banacyo tujya ku kwezi kose ati mu izina rya Yesu satani toka arike okay bane nasubira ni mukatsi andaye gusaba mbega nayo nanjye ndagomba rwanda barabandanya baratora barabandanya barandengana baratoza barashika ari inyuma baragaruka kugira ngo bakoma baraba kugira barayeka tabibanye asubira ati agasandra reka nako ati mana tumukweka kugereza namburi imana tunabetari satani ati mugabo reka kumungora baragenda baraheza banyamishira aho baharira mushikana imana babire ndaga zo kwirondera ikimazi wana dejeje ibikorwa neza yaje gusenga adejeje ibikorwa neza agiye gusenga zanumva ari umugenzi wabajyanye damara twamarono no kuvuga uko paderi nta kintu wataye kitikazi sosiyete nabyo tugora neza bakagasandura barakapdeje rero ngo wari wataye amara mu hasi urabona gatore ana kaka doti nyine hanyuma ndagatsibwamana nawe mukwigisha kubita kabisa mugana ubundi mutima ndabwiye wenda ajya ibyo kukomana umutima ikintu gikomeye abari process ndende mutima ndakomana ndatahaje mu mafasha no mufuko nawe gatanga ndagafasha kandi kandi shitse ndamwiganira byambaye ibyo reka n'utse twasenga abagabo manzaza faye cyamubwira ngo none ngo wayiha batsa ndamwira mbere ngo wayiha none yo kwirondera ibyo dutunga nanje te ati nuko bade batero batosanga mukate ati no batata kudodora ngo papa ngo tuhamane mukate nico gituma ibindi kawusha okay kwa mbere za gukora iyo operation cyangwa production ukanoti kiwe amaranga tujishe tuze gusura bene dada uko nagenda twitwararitse hageze ko nza kubwira amahera ndasubira ndarondera ndarondera mu fuko banagenda nafashe kasado nyene ko nagiye nafashe neza ndarondera hose ndabura ico gihe nari naciye hano mu mabiro menshi uwo munsi hari kuwa mbere naciye mu mabiro menshi no kuwa mbere havuye mu weekend nkaca henshi mu mabiro menshi atwaye naciye hano mu mazi institution atandukanye mu ma institution ashika atandatu ndazunguruka ndababaza ati bantu bimana nta kantu mwajorenga atika ndaje handi mitima ndo komya senagiyeyo ndaje hano muri telefone senagiyeyo ndaje muri kabiri mwavu kumwe nagiye nta kantu mwanore yateka nta kantu cyatoro ndashika namba natege mu mutika mana yagatwara imana yanganiriza imana izikirondera ikimazi atigebaza ko wize tigedera yo mu nzoro wambaye ndasanga kandi uko zitageze zitageze n'abandi reka ndabwira ari ikintu kimwe ndashima imana ko yamayunga ikiyaga Yesu ashimwe nawe ahantu hagoye ndashima imana ko yamayunga ikiyaga kuko abamaze bakaba mu mikeke yaba n'amafiriti n'isote n'isarade na jus ya pomme na citron na orange na coca tukadutumura tukaryama kazima namwe mwabwishinga urubanza Imana yitondera ikatura bikonera kakabahuzu Imana yitondera ikatura ariko Imana yagiye kugara ikiyaga ikugara kandi iyo yugayeho kandi Imana irakande karayinezera kuko iyo yugaye ufata umwanya ati Mana nyibicubahiro n'ikiganje tukumuzanye twagenda tiraba Mana imene hameze hano hantu tiraba Mana ndaguye mu bana kandi cyurezwa rwose kubuze tisengesha ngo n'abanezwe ntizoduga kandi nitagirwa abana nabo baransonzeye urezwe urasenga urarondera Imana ico gihe no ngapa Petero Yesu yari yugaye ati hamwe no kwaba ndiko ndugurasha Petero ngama uko mutere rusenga muroba uko mutere rusenga ikirugara yugaye baca rero ku nkombe warana baruzi ngene bameze baca ku nkombe ngo bozisenga ariko twasomye baca batangura kozisenga urabona umuntu nyene habanye
ariko n'amajambo y'abarovyi barayibona ngo Petero umunsi tutahasha tutahe reka sinabwiye madamu ko asiga yanditse mugiye kuzana ati n'ubugari nabwo turisha ikiti sinzi amajambo y'abarovyi bidoga ati uno munsi Petero umunsi turataha cyane ntihatare tuve gutatu tuve kumaramara dutahe nyine nabo batwakira abagore tabara nabo masize mwanditse neza nyiti umugabo agiye kuzana agakeke tuno munsi turya umugani w'umukeke umugani uzi ko Yesu yugari tuzi matubabarira abashaka Yesu ayugaye agiye batari twebwe n'ukuri arige hora mudusaba ati none tumushinga ntaye na Yesu yugaye n'ukuri tukatumureka bari twebwe Yesu nazoba yugaye uco mugenda mubwire Yesu kandi ngo Yesu aragomba gusubizira kwinshi Yesu ashika ndabona ko nzodusengera kugira Yesu akomeze ataruvuga ndabona ko nzodusengera kugira Yesu ataruvuga kabisa bariko barozisenga rero bozisenga bariko bidogera ku nkombe bozisenga bidogera ku nkombe bona ku nkombe bayidogera bozisenga bidoga bati Yesu nawe sinzira dukoreye mbega ari hehe ati doko twacenga kumva ijambo ko twagiye kuroba yaje kutwigisha none cyane yaje mu majambo gusa amajambo agomba tugira by'amajambo none kataje kugurura Yesu acaraza Yesu ndashima Yesu byukuri Yesu aratumenye Yesu acaraza acabasanga ngaho bariko biridogera ngaho ndashima Yesu no mu bwacu naduta Yesu araza ashitse ngaho arabaza ati bana bega cyo baronse bacamvuga ari umuntu ya bagati kurancu azi bana atari cyo baronse kandi baramuzi kari Yesu tunanga ntareka atazikano yugaye ati nitumuzi ati bana ari cyo baronse ati twase kutumwigisha twahereye kuva mu gatondo tugoba twatamye ati nitwagaze ubunebwe twarovye mugabo byanse ntacyo twigaze turonka acabwira ijambo rero nagomba kutuvugana ati Petero numve kumbwengera ntacyo muzofata Petero aho hantu ku musenyi ntacyo muzokugira murongo Petero aho hantu ku musenyi ntacyo muzoronka aho hantu muri muzoguma mu bw'indodogo gusa aho hantu muri muzoguma amagorwa gusa aho hantu muri muzogumana umwivira gusa aho hantu muri ntacyo bazobamarira aho hantu muri ku musenyi murabona ku musenyi hameze abantu baba bambaye utuntu tw'utubindo abantu bakinira amakarata abantu bakinira urubugu abantu bakinira utuntu ku musenyi nta bintu biri seriye vyegera bihaba haravuga ati Petero nimuve ngaho jodone nimwigira hariya mw'idamba mwigira hariya indani mw'idamba aca baragenda ati nimusubira muroberere sobera mutera isenga zandi muryo murabe ati ega twari twabuze mugabo kubw'ijambo ryawe Yesu ashimwe ega ku musenyi aho nababwiye amajambo mugabo ntibayumva ntibatahura ku musenyi naho Imana yovuga gute ati duhora Imana yawe uri ku musenyi hari umwami azigiye ku musenyi yiberayo ku nkombe yari ahamaze iminsi arushijwe n'umusenyi w'inzara hanyuma ariko arasenga amasengesho yo ku musenyi nyene bw'Imana kumwe cisanga wa Petero nayo kiramusanga iraza iramukoma ariko arasenga iramukoma ati duhora Imana yawe ndakugendeye ati uyu munsi baza kurya ibiraya amasote itetse mu mazi amafiriti ati baza kurya ibihagi va hejuru va hejuru aha ni ku musenyi iyo umuntu yatuje ku musenyi iyo umuntu hamaze iminsi hariga ducira imanza bene data warambwiye nabi iyo ngayo iminsi ku musenyi umusenyi ukora mutubwira nawe ukubwiye nabi no kujya ku musenyi wikirwa n'ishuri ibereye ku musenyi amaze iminsi ariko ahantu bayabuze nawe uje kugufinako uje kugufinako wowe nawe wibereye mu idamba wibereye muri mpwemu yera ibyo usenze byose uzumva ngo mwana wanje ndakumvise tipokeya
ivyo usenze ati mwana wanje ndakubonye ndaguhezagiye kandi ukatubona yabibonye nawe ugiye kumwumva amaze imisi atanijwi yumva ukaza kumuvugisha muri mondi imwe hamwe bagava hejuru ibereye ku musenyi naho Imana izovuga ko turi ku musenyi n'ukuri azoronka umugiriwe n'umva iryo jwi ry'Imana azoronka umugiriwe. Ariko Petero amaze gushika indani mw'idamba Yesu yavuze rya jambo nka rya rindi nyene baza ari rindi yakoresheje rya jambo nyene yababwira bakiri ku nkombe ahambira ati Petero ati nimuterere mugere n'umuraro ati twari twabuze tukiri ku nkombe mugabo n'ijambo ryawe atari ikintu mve ntahuye umuntu ari ndani mw'idamba mu migisha y'Imana yatubereye muri mpwemu yera batuye mu badimisi niko mwigisha muri mpwemu yera aho hantu iyo umuntu ahandi by'ukuri iyo umuntu ari aho hantu iyo umuntu agaragaye muri iyo migisha imvugo yose y'Imana arayitahura ikintu cyose Yesu avuga aragitahura ikintu cyose opportunité yose mu by'Imana arayisezisa iyo umuntu ari aho hantu iyo umuntu ari muri uwo mugisha ni mw'idamba ico Imana imubwira cyose aracumva imvugo yose Imana imubarira arayumva naho yose umagahaye hari ibintu batera umuntu ariko agatina n'ukuri natuna muhemu yera yongenderera gute ati amazina y'ibisogokuruza bya Yesu tije ari ibintu vyomhezagiramo ngaha murabona ya mazina y'ibisogokuruza bya Yesu ari umunyokurume yaguma kugira umutsi ku rwego gusomera amajambo y'Imana akamusomera ati batije mami umunyokuru muri karangora ati reka ndamurondera ahantu yihira gushika tazopasuje kugira ngo ndikunda gusomera ijambo ry'Imana acaza kumusomera ngare ku bisogokuruza bya Yesu bobo nuko mbona akagavyarana nuko akavyarana yo Imana kweza Imana udufise kubisogokuruza byavuye ku mwami wanje Yesu Imana kweza ngo barandanye baba mbona bacavyarana baba mbona bacavyarana baba mbona bacavyarana mbona bacavyarana yibereye mw'idamba uzoza ngabona itapi yonyene bishashe nzokomeza wibereye mw'idamba uzohura na mwarimu ubwira uwundi tyote ndabona mwarimu wanje Yesu na mwarimu wacu sinumva bampezagiye cukuri nko ku musenyi sinarebagize iki none baguhaye iki kandi ikibabaje umugwi munini tugire kuri page umugwi muniniya cyo gutuma uzokumva n'ibintu tudatahura bimwe ujya nawe warigira w'umwuka mbona w'Imana ivugisha wenyine akaza kutubwira mbona w'Imana ivugisha wenyine n'amasabiro atandukanye amatwi y'umwene wa Petero abarumva cane ati mwami ati kubw'ijambo ryawe turatera batereye baca mu bifi byinshi bininiya byinshi ngo batashobora no gushobora guterura no gutwara no gukwega baca bakura bagenzi babo kandi hari n'ibanga ntibakura ku musenyi oyaye ntibakura ku musenyi abaje kubafasha saba ku musenyi bakura bagenzi babo nabo bari mw'idamba nyene indani bene data abantu bo mw'idamba nibo bazokwakurana kugira bakore ibikorwa vy'Imana abantu bo mw'idamba nibo bazohitanana tutabona umuntu yuko tuja gusengera bene data abantu bo mw'idamba nibo bazogira vision imwe y'igikorwa c'Imana ariko ku musenyi bazobasubiza inyuma babasuzuma ahubwo cabwa bo mw'idamba ati mudufashe guterura bo mw'idamba barafashanya guterura ingabire abari hariya mwigisha mw'idamba barafashanya guterura ingabire z'Imana aho mw'idamba barafashanya guterura igikorwa c'Imana y'umugisha w'Imana usesetse y'umugisha w'Imana Imana isutse aho mw'idamba barafashanya guterura Yesu abaheze ndavuga bene data dusubire tumw'idamba Yesu hagati Petero vaho hantu usubire basi wegere imbere iyo myidogo nuko utereye imbere usubire wegere imbere Petero mwegere imbere iyo myidogo hari ahantu mutarashika Petero hari ivyo mutarabona iyo myidogo nuko mwibereye ngaho hantu
kenshi turaho ubuzima buba muri desekiribure kuko twibereye mu musenyi, turaho ubuzima burusha meme no mu by'umubiri tukaruha kubera iki tuko dusengera amasengesho ku musenyi, ayo n'amasengesho y'imihanyi n'amasengesho yo kwidoga, tukaruha ubuzima bwacu bukaba desekiribure, nta mvugo y'Imana twumva, ntidufise icyo dufata n'icyo tureka, nta orientation y'Imana twumva mu buzima bwacu, tukaruha mugabo Yesu avuga ati basi gira panura rero twasomye muri Ezekiel. Yesu ashimwe, ndumva kwene ariko agira amatambuko y'uburyo, reka twegere mwemu yongere atwegetse, amazi yongere aduge, arashoka wari amaze iminsi ari ku musenyi, ariko mwemu aha ndumva ariko araduhamagara mwemu, twongere tugire amatambuko, twinjire basi amazi agere ku birenge, mwemu ndumva ariko arasubira kuduhamagara, twongere tugende andi matambuko, amazi ndaza araza kuduga, amazi iminsi yuko murabyigishwa, hanyuma twongere kandi tugire tugende imbere gatoya, amazi yongera ashike ku rukenyerero, kandi nkuko twavyumvise Imana niyicuza kabisa, sika agatelefone gatoya, Imana ishaka gusuka mu telefone runini amatambuko igihumbi yandi, hanyuma ngo hazoba ahantu ho migisha yo koga gusa, migisha yo koga, abantu b'Imana bazoba migisha yo koga, kandi ahantu hararyoshe bene data, dufise mission niniya cyane Imana yaduhamagaye, dufise igikorwa kininiya cyane Imana yadutoreye, ahantu muri mwebwe mufise ntibaje bafuncionera bo ngaho gusa, dufise mission nini Imana yaduhamagariye. Bibiliya yavuze ngo ubwo ruzotembera ngo ibintu byose binyogomba byari byarapfuye bizobona ingene bibaho. Baradukeneye, isi iradukeneye, hari ibintu byinshi binyogomba, ni twebwe uruzi rw'ubuntu rutegerezwa gutemba, rugatemba rugaca hose, rugatemba rugaca mu miryango, rugatemba rugaca ahantu hose, rugatembera hariya ku kazi rukabanza rugatemba, ibintu byari byarapfuye, abantu babaye abahambaye batabiheshejwe n'ukuri, abantu bari ibiturire, abantu b'abasambanyi bafite abagore batanu, uruzi rwacu ruzotemba, hanyuma abantu bakire. Yesu abahezagiye ufite umurongo tumusoma hanyuma nacu, ariko ndagomba gusuzuma intambuko yaranje, ndabizi ubuzima bwo ku musenyi ndabuzi, azokoresha nabwo yamwidamba n'ukuri n'uwo azobakoresha tukiri ku isi, cyo gituma twama tuza ngaha tugasenga, ntaragabukirwa, abona uruzi ashobora kuba ari bwinshi, uruzuba rwatse amazi akagabukirwa, hanyuma imvura igasubira ikagwa, amazi agasubira akaba menshi, ariko igikomeye ni uko twaba tuza ngaha ku isoko, muri ndavuga ngo mpe Mana kwamaza ku isoko, mpe Mana kwamaza ku isoko, ubuzima bwo ku musenyi buragusha, ati Mana kwamaza ku isoko, tume Mana kwamaza ku isoko, igikomeye ni uko niba twaje ku isoko, uzokubesha ngo yama mwidamba gusa, uwo nawe azakubesha, nta muntu yama mwidamba kuko uruzuba ruraka, amazi akagabanukirwa, uruzuba rukaka, uruzuba rw'amagerageza rukaza, uruzuba rw'ibibazo rukaza, uruzuba rw'ubukene rukaza, uruzuba rukaza rukaka, uruzuba rw'abigira bene data nk'uko Pawulo yabivuze, uruzuba rwo gushomera imyaka myinshi, uruzuba rwo kumara imyaka myinshi utararonka urugo, hanyuma maze akagabanukirwa, ariko muri ndakiravuga ati nubwo biri uko Mana, nubwo byoba bimeze ati ndagusabye ikintu kimwe, umpe kwamaza ku isoko, hanyuma sinzi ndabesha, tuzoba imitsi binini, hanyuma yari ifite Yesu agomba kukoresha. Tariki tukwezi kwa gatanu mfise anniversaire y'akamavuka nyinshi, nibaza ndi moto nyinshi, ndabaga imyaka myiza nibaza ngayibaza Francis
mbere n'ubwacu ubwengane n'uburyo n'umwe buriko ayikurije tariki indwi z'ukwezi kwa gatanu ayikurije hari samedi turetse amasengesho makofoni wese twumvaje amasengesho icyo gito cyose aratanga inama ndahari turabona ko ndi n'akazimugirire ati mugabo ati cyose ari imana ati kuba hari umuntu ashobora kumara imyaka 21 ati bw'imana ikaraba akabati ko ningo turabaho no kubaho ku isi igakuraba mu gitabo tiwe sitanakubona no mu gitabo tiwe uriho cyane kuko nta impact nta presence ni yakubona uretse kubaza gufise imyaka ingahe maze imyaka yaciye avuga makubiye imyaka yo kunzenganira no kuyerera no kunzerera hari amashaka kumara imyaka yo kunzerera hama undi muri gaca aravuga ngo umunsi umwe mana ukuri bimaze nk'imyaka ingahe igihumbi undi imyaka igihumbi imeze ivyo rero imana ibaza ngo yarihenze ivyo imana yabiharuye ivanye n'akamaro uyimariye yesu ashimwe yabivuze ivanye n'akamaro uyimariye umuntu ashobora kuzobaho imyaka amajana n'amajana mwaka batakintu na kimwe yigeze akora mu isi avuye mu isi imana izokubwira ati umaze umunsi umwe ku isi juste barakuramye uca ku isi uravuyeyo umaze umunsi umwe wewe mugana ubundi muntu azogira imyaka n'imyaka hagati wewe by'ukuri ufise imyaka ubona ko umuntu ari ufise imyaka 41 hamwe n'abandi babikora neza nk'uko imana igomba abafise imyaka 41 oya nk'umunsi umwe ari ayarenga nabo sinzi ko ushobora kubera nawe uzi nk'ubu umunsi umwe n'ungana n'imyaka 1000 nanjye nkaba maze imyaka 41 nakeka tugiye byokendera ugira ibiharu urashobora kuzova mu isi imana ivuga ati ni ukuri wewe mbonye icyo wakoze mu isi 14 miliyoni ubuye hamwe n'abandi babikora neza ku mani deni imana igomba gufata imyaka miliyoni 14 n'amajana angahe tuzokorera imana neza wacu tuzokorera imana neza vuba icyo gihe ndabwira imana biti imana turabona no kuri miliyoni umwaka wo kuba ndashaka ko twese basangira hasi nzogira ikintu tubazi n'igihe nzova tugira ikibazo kuri naho ndaguhamagara itaje ntakantu basi basize umurega isi ati n'abantu bazosigara nk'abazukabona hari impact byagenze byakozwe hari ibibonetse hari ikibazo no mu muryango iwanje bazi reka n'umuntu ashobora no kwifanga gupfira n'umuryango n'abana arashobora kuba uwo kwa naga sitiko ndacu twanje ntiyarakijijwe vuga sitiko ndabishe ubu je suis très fier d'être appelé fils de Habiyakare Melchior très fier kuko ahantu hose nje ndamumva urubuga kwa Habiyakare kuko Habiyakare ari umuntu akundana Habiyakare umuntu afasha abantu ndabizi umugore afashwe n'inda avase ati genda hano ubona hahagaze imodoka uca ugenda ikibazo byawe byose biba byishuye akamutwara kwa muganga Habiyakare yarariye abantu minerva y'abana n'abandi tutazi ibyo kandi byaradutunze nanjye ndabizi no mu buzima bwa misi yose kuko twagiye tubona abantu batuzanira ibintu ngo biva ngo papa wanyu Habiyakare ngo yaraturetse ngo yatwigishije amashuri ubu ntibintera isoni ko nitwa umuhungu wa Habiyakare numva ndabinezerewe rwose umuhungu wanjye yitwa Muhizi w'Intore wa mbere nabandi ko ndavuga ati Muhizi w'Intore izina sinarigaye parazari turabona izina rya tukazoritukisha tugiye gushika kuri saa none uragira ankete ngo basi ko jewe izina ndiko ndaritukisha nubwo ndaritukisha byo tuzo kuvuga ati papa abantu bakuvuga nabi timwe nubwo batavuga nabi izina naguhaye ndashaka ko nanje by'ukuri uzorigende hari umuntu arashaka kumara imyaka nta ku isi hamwe wumva ko utaye isoni kuvuga so wana muna kugira ati umuhungu wanjye umukobwa wanjye nashaka ati nje ko yakoze kuvuga tufumbesha ibasitsi najya mu wanjye tusabe imana bene data tuve ku musenyi dushikane ho mu inama tugire impact imana yateguye ibifi binini byo kwirobera imana yateguye ibifi binini byo kwirobera mugabo makuru ntituzobiroba turi ku musenyi ibifi binini birobwa mu inama yesu araheze dusenga imana karibu dusenge kuva yose kugera karibu dusenga imana